The Chin Post in Nan Kut Kanin Tlai Chan Na, Thawngchim Kulili Tangkhawng ni Kulani Thum Zaanlei Thawngchim na ke kan rak chim ding mi thawng tlang tar cheu khat na chu. Mizoram Assam mi SSC World Cup apur tu Vanlong chu, lengpui Vanlong buala accident atong. Lau kai nga Siam Nam at Siami Brigadier General Pathum chu, SSC ni thidan an pek na. Sagaram Chintan se peng kada unaka SSC World Cup som thum leng an thi. Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm ball ka sim. Tu jing India chan sumilam pasha shonga SSC World Cup acham mi tlompal apur tu SSC Vanlong chu aizol khopi kyang Vanlong buala accident atong Vanlonga hin minung hleili ani chiti minung pariat ani khong na in paruk chu an him hliam apu mi hi lengpui si sunga kalpi an si an hliam ma afak tuklo te thei ase Vanlong hi achum nu bol chung atlik lewa amer swali accident atong te thei ase Nizan January ni kulani ni Zaanlei Sumilam Pathuma MZP General Headquarters in Myanmar le India ramri zalong te in kalkhonak Free Movement Regime FMR nun tim du lo nak le Myanmar le India ramri phi khar tim du lo nak memorandum chu Mizoram Governor sinin India Prime Minister sina anpek Governor Dr. Kambampati Haribabu Khwal atlon liaw asit sa Ama IO2 Secretary to Governor Mizoram Vil Sanglia Nasina Memorandum to Pek CE Vice President of India Union Home Minister Governor of Mizoram Le Union Home Secretary Zong Pek and Sim Memorandum Pek na kong hepet lain twal chung media na behal nak chu MZP President Zaanlei Thawngchim ale na ramria zalong te in kalkhonak Free Movement Regime nan tip nak le ramri phi khar tim asinak chokan dau kalpeng lai tia achim mizo zirlai pol MZP ni sun India le Myanmar ramri chu mizapi cha abepi tukmi asiban tukin Indo Myanmar ramri zalong te in kalkhonak Free Movement Regime FMR le Indo Myanmar ramri konga betak te in chol chang ani tim nak kong an chim British uknak tanga mi phunpe thle nak ruat lawin ramri rakshan asi nuwa India chawzani Free Movement Regime asari India Myanmar ramri ummi pe thle nak athat pina chiatni thatnia sise alam kipin ifun tam kho chan asina in Myanmar ram aboy nuin India chawsa ni ramri phi khar dingin becha nak atwa chan cha atu bantukin mizo zirlai pol MZU ni dulo nak lang terin India chawsa pi chu ramri phi khar tim konga betak tein khwarwa chan dingin le ramri in lupi miri thai sile thil chalau tu dau dingin nol nak antwa Tangen kada unak ronga kale in sinram karlam chu chan karlak chung kham arak si January ni kulani khatsana kale in sinram karlak lam a ong chang ti in CDF CDMC jin ni anrak thatna in kale 9 mal sa ummi SSC World Cup ni sinram kalnak lam an kham tia thai ase ni hin January ni kulani thumsing leya sinram kal ati mi khwal tlong mo cho chu SSC World Cup pol ni an kham na tia Khwatlong mo to khaltu ni sun an chim chin ramin kale leya akal mi minau pani song ni jan January ni kulani ni a SSC World Cup ni kale miu hla sanga an tlai na I atu tiang an thla na lo te thei ase chin ram palewa peng sami khwa SSC World Cup sakhanin asami SSC World Cup polni khote pakhat khwa boy pale minau pathum an tlai na tia Palewa Pengkom Council Chairman Salai Miu Chaini Achim Khwaboy Pale Minau Pathum Chu Khochung an Lewa SSC World Cup pol ni an tlai na Minau ni SSC World Cup pol chu kham an tim kau na na in khwa mi ani hliam lai ti an phan cha an kir tak na I khote mi pa pau chu an tuk an vel na tia chim chap Sami copy number 2 SSC World Cup sakhan chu ni January ni hleilia an raklak I chu sakhanin SSC World Cup zanhi shong chu matupi penga an raksam azam mi SSC World Cup pol CDF palewa le
CDF matupi Tangkhawng phunha chu January ni leria thokin anrak ekapi SSC World Cup tamngai anrak thi SSC World Cup ni palewa le matupi pengkara ummi twal chungmi chhewkhat song anrak thlai na tia thai asim SSC World Cup pol ni khwaboi pale minau pathum an tlai mi na chu palewa pengkom council ni an konglam an ngal khawri lo Chinram palewa pengin Assami SSC World Cup le Chinral Cup CNA CDF matupi le CDF palewa karni thum chungka da unak achwak I SSC le World Cup pasha an thi tia Chinland Defence Force matupi ni nizan January kolenia an than SSC World Cup pathi le hliam an tamronga January kol le khat ni a matupi peng sangta khwa se jung chu SSC World Cup ni an khang I Sijung chung si ai mai se le motorcycle zong an khang chi na tia CDF matupi ni an lang ter chupina nizan January kolen ni a SSC World Cup ni sangta khwa ponga ral samina ummi minung pariat an tlai na I an tlai mi na chungin nu panga chu ni hin January ni kolen ni thum jing leya an thla than na na in pa pathum tu chu pe tlai kho an sari lau CDF matupi ni an lang ter ninga palewa peng sami khopi in Assami SSC World Cup pol chu matupi khopi shambun khala ya zale somli le khala ya zathum le pali sina ifon dingin an kalliawa Chinral Cup ni an ka na CNA CDF matupi le CDF palewa na bom dingin ni hin January kol le thum sing leya CDF dai song an phan tia Chinland Defence Force matupi ni an that mi an lang ter Siamram kul chaklei lo kain penga NDAA sina Shyam nam achhiami Brigadier General BG Chuntun Min mu cho tu le zomi win chu SSC beche chungni thidan an pek na tia nepiro SSC chung ummi na ni an chim January ni hlei thoma yama kha uktu Brigadier General cho chun shwaina kin SSC beche chung chu ni ni chunga ser asi Brigadier General pathum chu an konglam kherhlainak an twa na nuwa thidan an pek na thongkha zakwa somnga le kum kwaral ka bok shwainak ubadi section somthum le pani subsection A ninga khopi ngak tural kap sakhan ral shwang le riantra nak mun chu zauchha tukin zamtak asilawa midang kuti ve peka chun thidan pek kho ase MNDAA sina SSC World Cup le an chung khar minung thongli leng he Shyam nam achha tu laka twambau ngai tu big le laukang shwainak phua Chairman Brigadier General Chuntun Min Dhaka South Commander Mucho tu Division 55 Division Commander Zomi Winchu Thidan an pek na chupina BG rank ngai pathum asimi Dhaka sa hleirukin Division Commander Chojin U Ongzolin le Emin U song thihlan lo thongthak ding le laukang hunlam kol ne rank angai mi minung paruk song kumkul thongthak dingin bia an chei pyak na Kachin Independence Army le Karani People's Defence Force KPDF Tangkhawng phuni SSC World Cup gui kha biuha sakhan chu alwan chia January ni hleiriat jingle sumilan paliya kha sham anrak thok I January ni kul jingleya aning pin anrak lak kho chu sakhan ka dauna ka chun KPDF in nural ka pakhat chu asham thokin adi dong tiang ateli ral adau ve cha KIA ni min thatnak pekin rank an kai ter de thai asim SSC World Cup ni van longin ni thum chung ka daunak an twa chunga nutol in ral adau mi KPDF World Cup in fa panga angai changmi chosu chu KIA le KPDF World Cup na he gui kha biuha sakhan lakat ka daunaka adi dong tiang ral ada uve mi asi ti in kada unak adi nuwa KIA ni min thatnak an pek I zaran ral kap sina ken sergeant ranka an kai terpina C3 pakhat song lak songa an pek KPDF ral kap chosu kumsom li le kumsari ni sun SSC ral kap ni sham shamin nol ngai nak an lak I uknak thalo he mi pi chung nol ngai nak mi pi chung nol ngai ani tip mi du lo le mai le kan fal cha le ram pi cha tin pachom nak cha thil thit rian kan twan leu mi kal tak in PDF a kan lutia ama pumpa kong achim ve Samram kul chaklaya ka da unak molding in China ram kun ming khopi a to America da in hatlak nak chu SSC World Cup ni voi tampi an buar ronga
Chang National Liberation Army CNLA le SSC World Cup karkada unak atsuak chantia chaklei sham taipu unaw thumni January kullenni ni sana anthan Siamram kul chaklei muka upeng chung CNLA World Cup chu nizan January kullenni SSC World Cup ni van longin bom anthak na chun January kul lekhat ni sunga muka le CNLA karfak ngai kada unak atsuak chantia chaklei sham taipu unaw thumni anlangter SSC World Cup ni kapni kada in hatlak nak anbuari kada unaka pe anpe su na in kada unak azwal nak ngalo lungsau te in kan nga na tia chaklei sham taipu unaw thumni chun anthan na in kada unak anpe su na kong he pe line SSC World Cup leini zaibantuk chathan man an chwa mi umlau aluan chia January ni lekhat ni a China torel nakin SSC World Cup le chaklei sham taipu unaw thum kar kada in hatlak nak rak ngai asina in SSC World Cup ni kapni kan hatlak nak an buar ruanga kada pe sul asina kongchu chaklei sham taipu thumni anthan kut kaing le mung mit peng chunga SSC World Cup le Kachin Independence Army KIA kara kada unak fak ngain atsuak vei mabing kopi chu KIA ni anlak chang Sagairam chen swebu peng tilung khwa kada unaka SSC World Cup playli kan tlai na tia buchai yan LPDF in trambaw ngai tu pakhat ni Khatip media achim January ni kul zan similam play ni shonga tilung khwa SSC World Cup sakhan le piso thi sakhan chu PDF ni anrak ka e January ni kul ni khazing similam pani shonga anlak kho chu sakhan kada unaka chun SSC World Cup RPG bom lungkhat 60mm bom lungkhat jumper se pakhat G3 kwan bom khat carbine kwan som nga 5.56 metal kwan som thum le kwan nga uniform cheu kha jong PDF ni anlak e SSC World Cup playli an tlai chi na LPDF ni an tlai mi SSC World Cup playli chu soibu peng palek phusana an apna e chu kada unaka chun Burma National Revolution Army BNRA LPDF yong ni soibu John Force Project Flight John Le adang changchi phuna ebomin an ka na tia Khatip media ni achial Sagairam chen se penga ralam asial mi SSC World Cup pol chu tol chungsian tlai phuni an ka na i minung som thumleng an thina Kong People's Liberation Army PLA ni an than January ni kulani khat azingle sumilam pakwa shonga kan balu shambun 6006 battalion in SSC World Cup zale som riat shong su motor priathe GO peng chaklaya ralam anrak sial I chu chunga atel mi SSC World Cup le chansein achwak mi SSC World Cup som nga shong chu chanse peng thanglaya minung thlen non nak antwa nu Zaanlei sumilam pathum shonga chanse peng chung twal chung sham tlai phu he sumilam pakhat chung anika pi SSC World Cup som thumleng an thi pina minung pasha leng hliam an po tia thai ase chanse peng kada unaka chun People's Liberation Army PLA TCRF chanse Civil Revolution Force PLA Pakapa Battalion 16 Battalion 8 le Battalion 7 na an tangchi kapni karkada unaka di nuwa SSC World Cup ni chanse penga cho shwain akalmi kumsom nga tluktwal chungmi pakhat chu amtha pina kada unak umlawin shangman an ka arwanga twal chungmi pahni hliam ma an pu tia thai ase tu tan kan thawngchim nak chama vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ro chau dingin kanin som ha